ددما در بازبوی دا دنافرای گشتی به تایبتی جی لولات اوروپا بحثا دامازراندنا زانکویه که بناو زانکویا کردی آلمانی هات اکرم لسر اوی مجاره گلک نقاش هات نکرن چقا هیزا کردان هیا یان کرد کارن الولاته کی وکه آلمانیا زانکویا که کردی آلمانی دروز بکن اف پرسه بخواه کوکاوی راستیاوی لکودریه خودی اوی هزره برس یونس بهرام کساتیه که دیاره دناف کردین آلمانیا دا زیده 40 ساله الی آلمانیا دجیتن اون حال گلمه او لگلک جیان چالاکه پیوسناگه دا زیده بده من ناس کرن مامسته یونس از گلک سپاسیا و دکم تشتک بالامی گلک دکیشیدن براستی جید پروژه که جدیه بناوه زانکو یان زانینگه که کردی آلمانی یان هیویه اوه دنباش ما سپاس بونا وی درفت حنک دوان تشتانا دنا من باور دکم آواکرنا زانکویه که و جبرکو هیویا ملته کی کرد چل هندور چل دیاسپورا به وی تشتهانه مرو من کار حنکا بک براستی نا و سالو نیو که لسروی پروژه هانه کارته کرن بری سالو نیو که مدرس بکر و ایرو ام گهشتن قناغن خلقا بری داویج آواکرنا زانکویه ده و کومک مزنج دکتور و پروفسورن که دناوا ویجی آنه جیگرتنه و کار دکن ام بهوینه داویا 26 کاربن دست به کار بکن. همون نسنها زانینگه و تا گلگ بشن کلیجان یعنی کلیهان نها اگر ام بحثا دامزراندنا بشه کی جزانینگه بکن یانجی کلیجه که بکن جدایه ام بحثا کلیجه که دکن یانجی یعنی سکولا که دکن یانجی ام بحثا یونیورسیتی دکن به تواهی نه ام بحثا آواکرنا زانینگه که دکن اف زانینگه گل کلیجت مجی هنه جناوانا کلیجا سرکه یا کردولوژیه لپشوینا بشه کومالگاهی یعنی کومالگاهی سوسیال ویسنشافتن هر وکی بشه ادبیات نامدنه بشه اندزیاری هی بشه انفورماتیک آی تی هی ام بحثا یونیورسیته کی سربخو دکن او پلان و دانای جبو اوی زانینگه جد زمانیه به کردی و آلمانی دبه به زمان دبه یانجی تنه ناوی کردیه و کردولوژی تنه دی به کردی دناوا کردولوژی ده به هر دو زاراوت کردی کرمانجی و سورانی او بیت خوندن و دن اگر پرزنس به حاضر بون به او به انگلیزی و آلمانی بیت خوندن ل بشه اونلاین جهه او کسی اگر بخوازه لکردستان او لجیگای کدن لگل ما اونلاین بخویند او قاربن خرب کردی جی بخونه بشه اندزیاری جی و بشه آی تی جی و همو بشیش توان به لگل ما با کردی بخوینم پرسا کدن بالامی گلک دکیشه بحثا خلقا بری داویه دکی کینه اف کساتین کو دی بوارا کار بکن کردن آلمانن جو کردستان نه جو آلمانیا نه تایبتی جی کسین کو که ماموستا لویدری دی کار بکن کوماگو کار کردن دا آواکرنا ویزان کویده ام 10 کسن آنا جوانا پروفسور و دکتورنجی یعنی وکو میناک پروفسور دکتور شولز رکتوری یونیورسیتی وکیدن دکتور زردشت حاجوی دکتور آزاد علی منم هر وکی سیحه پروفسوری دینی آلمانن ام کومکی جوانا اف کسی کو آنا دا آواکرنا و نادر پیشی دناف دنو چه دکن لی وکیدن دا پاشمد کومکی زدی 150 حب دکتور و پروفسور ایگو آنها آمده بونا خود آنا حاضر کردن که پشتگیری آمده بکن دماغ ام دست به زانکوی بکن. ماسیاوی چیه؟ ها خلقا بری داویه چجی کیمش بکوهم بکاربن 2026 دا کار بکن. يعني مدبجنا خلقا داوية بس خوشبونا ويجي دويدة كيدية يعني مسألة إداري مسألة قيد كرن ومسألة همون تشتيما تشيكرية خلقا بري داوي خلقا بري داوي كونفرنسي خوا أمد هيوانا هذا شيء بكون كونفرنسي زانكوي كأمي صدو بينجي دوصد دكتور وبروفيسور جو كردستان وهم جي دربي كردستان جو دياسبورا ددنا هفدوج بوناقوم قارب من هاجي زانكوي رشنفيسا أوينا پیشکش
پێش بکن و هەر کەس تێدا ئالیگر بێ ئەم منهاجێکی بڕێک و پێک دەرخینن ئەو خەلەکا بەری داوی و خەلەکا داوی ئەوە کۆ ئەم مەسەلا مادی چارە بکن ئەم هیناکێ پرسکرێگە کەمەنی مادی هەیە ئەم ji ber vê yekê jî me xiste salekê paş de hettanî dawiya 26an bi hêviya gomkaribin meseleyê maddî tê de هیوی انا مامۆستا یونس کۆن دikarin budceyê jê re peyda bikin û budceyeke texmînî ji bo 4 sal 5 sal yan 10 sal çi qase li gorî ku hûn hizir dikin بودجەیە 2 سال ji me re lazim e eger bûceya 2 sal em karibin êdî zanko yan jî zanîngeh bi xwe dikare xwe fînanse bike ji ber gelek projeyên din jî hene projeyên zanyarî û ewana hene zanko tê de kar dike bûceya talaba heye êgo perayî bidin bi xwe dikare îca xwe fînanse bike lê bûceya 2 salan pêşî ji me re lazim qase em behsa teqrîben 6 milyon dikin 6 milyon euro euro bele dibêj budceya xwendevana heye xwendevan dê bi pere bixwînin yani dê salaneyekê pere bidin yan li gorî her zimisterê li gorî her zîmisterekî pereyê xwe bidin weka hemû zankoyê li Almanya bin yanî heqîqeta xwe de li gora yasaya Alman em zanîngeheke Almanî ne li gor hemû zayeke kîme yani li gorî zimisterê Almanya be nizîkî 300 euro di navbera 350 hetanî 500 euroyê vê navberê de dibe bu her mehîn beryar nedaye belê bes divê navberê de çi dê kirin berî wê ku hûn bikaribin herî dawiyê stafê zanîngehê hazir bûye yan hîn maya ستافê zanîngehê reşbeleka wêna hemû hazir bûye beriyan min got em ê di meha Eylûna pêşiya me de em ê konferansê doktor û profesorên Kurd çê bikin li şerî Dresden û di wê dekê de em nuqteyê xaleyên dawî li ser datînin kim kar bînin çi bangate çi ji Kurdê Almanya re 2 milyon Kurd li Almanya ne bi kêmatî Yani yek ji sloganê tmenî ke îro me pêşkêşî kir me gote li Ewropa tenê 3-4 milyon Kurd hene me gote tenê eger ji bona Kurdê Ewropa bin yek Kurd yek euro yek zanîngeh yani eger her Kurdekî euroyekî bide em zankoya xwe rêzgar dikin û ava dikin ez gelek spasiyê dikim mala we spas ji we re jî spas bo hemû Kurdên got piştgiriya me dikin ew piştgiriya xwe dikin spas em lê binêrin meha neh konferans bête kirin sala 2026 dibe sala vekirina zanîngeheke Kurdî Almanî yan na